Geng YouTube, korang pernah rasa paling dibenci? Bayangkan Jose Mourinho tiba-tiba cakap kat Luis Figo, "Duduk sini, babe, supaya kau tahu kau bukan lagi orang paling dibenci di Catalonia." Gempar kan? Jom saya share 5 fakta lucu dan menarik pasal Figo and Mau masa di Inter. Fakta 1, dari benci ke bersorak. Dulu Figo jadi iblis nombor 1 buat penyokong Barca sebab berpindah ke Real Madrid pada 2000. Lepas tu bila dia free transfer ke Inter pada 2000, Mourinho gelak saja sebab Figo dah tampar muka semua orang dengan baju biru hitam. Fakta 2, bola melambung, hati melayang. Dalam satu perlawanan Serie A, Figo buat rembatan voli padu yang kena betul-betul sudut gol. Tapi pengadil kata offside. Korang bayangkan muka Figo macam kucing dicuri ikan. Fakta 3, duit banyak pun tolak. Pada 2008, klub Arab Al-Ittihad hulur kontrak gaji mencecah jutaan euro setahun. Tapi Figo jawab, "I'm staying in Milan, bro." Itu bukan setia. Itu jenis susah nak tergoda. Rare macam isi Maggi tanpa perisa. Fakta 4, dari padang ke pejabat. Mau suruh Figo terus main lagi satu musim walaupun dah nak gantung boot. Tapi Figo ambil keputusan. Saya berhenti main, bukan berhenti support. Lepas bersara, dia terus jadi sebahagian dalam backroom. Inter, betul-betul. Jersey drop jadi dash drop. Fakta 5, treble mania. Musim 2009-10, Inter bukan saja juara Serie A 4 kali berturut-turut, tapi siap bawa pulang Champions League dan Coppa Italia. Historic treble. Figo pun jadi saksi perlawanan final. Siapa sangka benci sangat di Barcelona, akhirnya tepuk tangan modal 3 piala. Itulah dia, geng. Betapa hebatnya Figo and Mourinho dari sumpahan Catalonia ke pesta piala di Milan. Kalau korang suka fact-fact power macam ni, jangan lupa like, komen apa fakta bola paling gila korang pernah dengar, dan subscribe untuk video seterusnya.